sa brodom. Zadnja misija, prezadnja. Zadnja. Je tu prema Goran Islandu, tamo gdje nju. Uh-oh. Ovo je helikopter odijelo. To! Aj sad pogodite babu, bi vas pogodili. Ti spognu odmah. U 2 sam na mrtvu. Ajde ti još drvćeš. Ajde ti ćeš odrati sigurno. Koliko ima još jedan treba vojnik. Ovdje je baš prava rušenja. Ovdje smo baš dobro uništili. Znaš sredu, nema šta. Idemo napad izvršiti, probati. Sam ja to uništio. Nema, ovdje smije se pogriješiti, ovo se pogriješiti kod svi s početka. Ušli smo u herci. Penjte se. Penjte se, penjte se, penjte se, penjte se. Tako je. Tako je, jel sređen? Da, Bog da je bio sređen.
Emre. Ovo je kraj, ovo je kraj misije. Aha, ovo je kraj baš. Onda dolazi onaj bonus level na Libertiju, Citiju. Ovdje gdje se nam ništa od Tatarina. Temna drobnja, treba dobra sreća ovdje da pobjedimo ovaj dio. Kako to se sredi? Bravo majstore, svaka